Ngiyinja ikhotha manxeba nabongwana bari ngikupa selfie wena u17 para upovo ngenamaketanga umshini oshintshayo ipasi yabakhubazekile trip imanzi nde abantwana bayashelela ifaces ngiyiphasile elamanyaka kalfikile trip imanzi nde abantwana bayashelela ifaces ngiyiphasile elamanyaka kalfikile majida ningiphoxile amaselebha nwasheli shange sithayi sentombi amaselebha ama-ex bangibiza uhlalo sentombi ngi-allokhethwe backbill mele ngijike overseas ngiyochecka kuleli bill bambu Rihanna uCardi B benoniki Minaj bathanda ngokufana bayangijabulisa bonke embhedeni nokwenza ipicnic ngibabize hlale sonke embhedeni emzansi ngivunyiwe amaselebhu mina wonke angithandile nomfundo monke ngikhethile uzongiphilisa isoflight uzodwa abantu expayile uzongigulisa iprofile ulwandle unkulu ngimthandela ukuthi angise eParis unoli ngichaza ubuhle bakhe ngathi orange uphema intulu ubuhle bakhe buyangibusisa lo sis Natasha K ibele lakhe nimile ngathi Ariel umzimba wakhe ufitha ngathi ngithina ibandla usomisa ngiyinja ikhotha manxeba nabongwana bari ngikupa selfie wena u17 para upovo ngenamaketanga umshini oshintshayo ipasi yabakhubazekile trip imanzi nde abantwana bayashelela ifaces ngiyiphasile elamanyaka kalfikile trip imanzi nde abantwana bayashelela ifaces ngiyiphasile elamanyaka kalfikile report location ewinterthini ekhethani mina ngithandwa amaselebha igazi lami liklini mele ngikhokhe inkomo phela sengowami unaleli uma hukwipinifa phela ugcwele uthempini kuzinxumalo nofezeka bangithandisa okwemali kanti inkosazane dota ngiphathisa okomfazi ngiyisoka lamanyala ngiyimbongo eculayo ngingumfana ongaphingwanga isosha elifunza umkhulwane manje kumele ngikhethe oyedwa ngoba sengifuna umshado dali ngicela ungifisa isibongo sako khumalo report ekhethani Route yoma celebrate isoka lamanyala gcwala